Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ginong yalam ka Federation of Khasi Jante and Garo People Maukenro Circle, haringkat ginong rep kathan Maukenro. Hene kasi lalit ban ya kendu ya ka menteri ka rep karyang ka kong amperin lingdo halor ka dawai sbo. Habaya keren ginong thok kubor. U President ka FKGGP Agriculture Cell uba Brista mau thok. Ulai thok bahagi ni kibnai bala dam na kalyang kaseng iladap ban ya kendu ya ka menteri ban pensngau halor ka jing e jong ka dawai. Bat menta ke kenti kadai ban but dien syuk alor kania. Ulo ang ro ba kaseng kala dawa ban penbiang gi dawai sbo na menta ki pat ba nong rep ki badan kam tam ha kani ke por thung. Wajin kedua jadi menteri kerap keriang kalau menaga ni kipna wala lejno tangi lai kedua ten dong ban pu por bi banyak kedua kampal. Saya nak kalian tu im taksi ba kem dom kemet kebakat kia ba pak wan ini taksi bajing petip cukupi te wan taksi bat adin kata yo mondon kemet kebakat kia bat lambu yang seputar bat bagi kolam ki officer bat ki officer poktenak agresio bagi agresio bagi kenong rep man sai kundu mani kren kamba nomor ba kecewan ngejongi sidon sibun kimat ki bang ila perso bila dia pa eta mi marndom tu se taksi nak liang li kwa banbu spotter panu kren kamba dia ke bagi kebat kebagi ban ni kelong ka bejai mereka fertilizer normal tip amta kidan kepala yo license bila dewa namta ladu miswa senam balik no bila dewa ba penyok di subsidi lembaga kita wai. Nak kalian sokar kalau matam atau ai, entah kita ni kalau yang lesen penyanyi itu ke sam itu kita wai saya kena berap. Jadi nak kalian ni kuat bagi sam, kini bagi sam hok, bagi lek hok saya kena berap kepada hok ke. Nomor apa ni kursi ni saya. Yo ihi wa hakikat per tentang mo tentang don kita penuh kamar kelaro tentang tak kedau nak kalian tu ni yang keren kampa eksportorik bagi bayo ya ke licensing ru diberi di licensing ru penyak ke dawai ke dewan penyak hok seti pada iki nomor ke ambil cuma tu we have tai ke dawai kidon tang dawai urea mau ilawan jurip tang pokudam atau pokok kidon tang ke dawai tang ke dawai dipe buat ke urea guna hadir bagi ilawan jurip cekudam ilawan pendu ini mesti kalau kamdan ke dawai kampoi biang mereka poi pat poi tentang bayu dia. Tapi buat apa kumka DAP kan poi lang nampak macam tu bagi nurap ni ki kam penuh kam kan. Itu pada bayu yang belum kepala mau pindah bayu susah, bayu yang mat kue bagi nurap itu cukup penuh kam. Kita tahu bagi buat apa kan. Sokar sekian poi lut kan kita bayu kat balai. Nyerap itu nurap. Nak kaliang unong ay but jong ka FKGGP mo Control Circle uba Esron Marwen loang bahaga jing kren ka menteri ka lapan pau bakan yai but dien ya kani ka kam lay thuru ba ka menteri ka rep karyang ka lapan pau ba ka sarkar ka thrang mendon ka rep karyang ka ba klem dawai ka sarkar ka thrang bahagi ni ki lais nam ki banwan kan sedang men ai jingmut ikinong rep ban rep klem dawai bat ka sarkar kan ai jing kershan habay dei bat kani kani kaji kunjungi kamlen tang mentah andre lada mentah ki sausan senam andre ki ke jing sultanat kaji kundu ya minister yang kalau ba i kubur ba nadu muswa kani ka rukom sam kini kita wai kini katai berukhan kamde ke batikna ha wadon ke jingkhang itu dawai andre ya mentah ki ong bakila pelajang dikabat semua formula kalau ba kajing tip jungi mako minister Bagati kamu fed kamde da jaka ban distribute di dawai kadai tang procuring agency te henry ban distribute kadai na district level naki block level jong sarkar te henry menta kat kum jingi lang bagi media ini kita berfat ni i bagati ka lapan ban jaka sam di dawai te nak lang minister no ma simkia ro ni makanom jiashu yakini ki baro namar bahak bakut kumenta ki bri budan po ro area di circle kisnong ko pero mata ki mari ki jing hoy ki don ki supplier ki basyem mi kamika license bansam ki dawai ade ko so mula kalong ma shanu ko pay kita dawai ndon batep mana kaliang minister mata i ong ma ni mata dingi ai si bre bayo ki license man supply ka dawai taw mana kaliang sarkar ngintip si ba na kami ka dawai kan poy siya na markatong jong sarkar
sorkar mentah kenti kadai ya ketaban wanra no ya korkom rep organik ni pokojela tingila ekran sani ba mentan ru pakandai besuk Henry ong ba nakaliang joki kila don ni kataka rukom perkat pamenta da kuno nin sedang ladang ia trailang ginong ram aju berkesorkar kani ke laisnam kebanuan kande ke jing sedang banyalam syakata kalenti man sedang no ke organic farming dewan nakaliang kesorkar mai la om bakal ada don rupa kata ke plan tani kata ke management sistem kaban wanra ya kata ke jing ai jing rap na bantam rap lada urap organik tiken sedang ni plot ibarat kan kieu manusnam sebuah sedang ni spono harusna membuat rung sispa nur kunta terter tewan nak lang sarkar ka kloy ban ai jing rap te awang ye kran gini ki producer group au kini ki producer group ki bede kinong rap tingila ekran ru ni ba ngihong bangila de seng ini producer group tala sisnam ndai untan jing rap ye nak lang sarkar tekan jumut yu ban seng producer group jong kinong te ila keren ila pensyar kata ban i nak liang jungi la amba kata ka sepung terik ila bu ban khot i director supervisor badai director and different departments badai agri bat ka ju ru yaki DO ini horti e propa ken khot ngi director te hak tu kusin saya tai seni ba bat yang saya pek ken keni kelenti ke baya cakmat kan long kuno taman nak liang jungi la ai kata ka jingkulap ba kani ke jingbat jungi mentai kani ka department kan dia kecing kurkunum tahun mengrep tinggi rungun saya pek kan aduh kamu utara kecing kurkun sobat namar mai lah siam ni kata promise kata kecing sekular kecing iba ngan pen bahabe nongrep namar bo nongrep day budlum jong yo ko jong jela batru day ru ban sebesar ya kebam jungi akan ni jela bangin long sustainable no tam takara kerja Tita kata long halor kecil kundu jungi mentang singi kalau bos tenat adu kata-kata bat kermen du kini jing kundu jungi kan om dega jingkut kan dega jing sedang kalau mentang bahagia nongrep nang ni